Božja energija. Bog je svuda prisutan, svuda je prisutna njegova energija. Vidimo da se i naše misli ostvaruju, a onda znamo da su se i božanske misli ostvarile u vremenu i prostoru. Vidimo mnogo toga što je na zemlji, pa i u vasioni, sunčev sistem. To očima ne možemo vidjeti, ali teleskopima možemo. Snažnim teleskopima otkriveno je mnogo galaksija koje su raznih dimenzija i oblika. Neke su vretenaste, neke su u obliku diska, a naša galaksija je trokraka, spiralna. Mlečni put, a to je tamo gdje su zvezde najgušće, mi vidimo golim okom. Veneru 6 mjeseci vidimo na istoku, a 6 mjeseci vidimo na zapadu. Kad stoji iza sunca vidimo je kao večernjaču, a kad stoji ispred sunca kao zornjaču.